kartu kupujete kod vozača, jelena vas molimo pripremite sitan novac. Kak smrdi tu, Isuse Bože. Ne radi mi fond. Zakaj on lik da hoda? Ako on sad dođe meni tu srat neke... Sinko, da bi se može stignu da se sjednem ovdje? Gospodine, pa prazan je tramvaj, doslovno možete bilo gdje drugi sjesti. Koljeno me boli, sinko, a tamo mi je propuh. Ajde, baš se zlatan. Imam te usta prašava koji kurac i tu mora sjesti. Idemo. Fuj jebote, mršu pičku materinu. Hvala ti, sinko. Imaš ljepotu pece? Kartu puno. Ne, buraz. Nemam. Pusti ga, evo. Ma, gospodin, u redu. Sljedeća je postaja Dubrava. Kaj je ovo bilo lik? 766 eura, neš me više nikad vidjet tu, Isuse Kriste, evo, ojka zajebancija. Dubrava. Kaj se događa? Telefon. Tek sam izvadio osobno. Uraz. Diži se. Zaspali smo.